narwo rwa mbere ahagiriye. Arakirwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, n'uruzinduko kandi rufite igisobanuro gikomeye mu gukomeza guteza imbere umubano n'ubufatanye hagati ya Senegal n'u Rwanda. U Rwanda rero na Senegal ni ibihugu bisanzwe bifite byinshi bihuriyeho mu nzego zitandukanye. Aha twavuga inzego zirimo diplomasi, gahunda zihuriweho z'iterambere, ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Mu ruzinduko rero perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse kugera muri iki gihugu, abakuru b'ibihugu byombi bagiye baganira ku ngingo zitandukanye, ariko cyane cyane zibandaga ku bijyanye no kugaruka ku buryo umubano w'ibihugu byombi wakomeza kwimakazwa, cyane cyane mu nzego zitandukanye harimo nk'ubukerarugendo, ubucuruzi ndetse n'imiyoborere. Ubufatanye kandi bw'ibihugu byombi bukaba bwaraje bushimangira n'amasezerano ibihugu byombi byasinye ajyanye no guhererekanya serivisi z'indege. Amasezerano rero yaragamije kongerera imbaraga ubwikorezi bwo mu kirere bukorwa hagati y'ibihugu byombi. Nk'uko nari mbivuzeho, nyakubahwa perezida wa Repubulika akaba agiye kwakira mu cyubahiro perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye. Twabivuzeho, akaba aje mu ruzinduko rw'iminsi 3. Akaba rero ari uruzinduko rushimangira mu by'ukuri imibanire y'ibihugu byombi ndetse isanzwe ihari mu nzego zitandukanye nk'uko nabikomojeho. Akaba rero harimo ubukerarugendo, ubucuruzi n'imiyoborere. Hashize kandi imyaka irenga 7 urugero nka Rwandair yerekeza muri bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika harimo ndetse na Senegal. Nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame rero akaba amaze kwakira perezida wa Senegal, aho ari kumwereka itsinda rya bamwe mu bayobozi b'igihugu, harimo rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga, harimo umuyobozi mukuru wa polisi ndetse n'uw'ingabo z'u Rwanda, harimo kandi ushinzwe iperereza. Hanyuma kandi muri aka kanya nk'uko mubibona, hakaba kandi perezida wa Senegal nawe arimo yerekanya nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame itsinda ari kumwe naryo ririmo abaminisitiri bagera kuri 7, harimo minisitiri w'ibidukikije, harimo minisitiri w'umutekano, harimo kandi minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga ndetse n'abandi bayobozi batandukanye b'igihugu. Uru rugendo rero rwitezweho kuzongera umubano w'ibihugu byombi, ariko kandi harimo n'ibindi bikorwa bizagarukwaho, harimo ibijyanye no gusinya amasezerano mu nzego zitandukanye, ndetse ku munsi w'ejo nyakubahwa perezida wa Repubulika akaba azakira perezida wa Senegal mu cyubahiro